Lona ngumsakado wase Living Waters of Christ Church in Zion. Tindzaba utifunzelwa nguZulu nombuso. Sikhathi nyalo sewubumbene umoya eZayoni. Seyinakisisiwe ke indzaba yalabasha ye-overtake abafundisi etigucweni kanti futhi bayacwayiswa ngalesento. Bishop ke bawuvumile lo mbiko. Bahlali nebaceceshi betematubane sebakuvetile ngalokuphelele kungajwayeleki emhlabeni wonke jikelele kwendzaba yekugijimisana ekhathe endlini keja kungakhanvanwa eceleti sikuco. Futhi ke lokhu kubashacisa kakhulu. Libandla limbe laseZion seliye kulela laseMelika liyofundziswa phindze liceceshwe ngekuhloma ke Donatical takamoya. Tindzaba sebalinze baphindze bathandaza batfola nemvuzo lomkhulu bazalwane bakulele emva kwekuthi bazile kumdzimba emalanga lang-40 balangatelela kona ke kutfola sinkhwa semihla yemihla. Skucoboy ubonakele ke ahlute emathayela esesonveni lakhe emva kwekuthi kuleke yona imvula lematima. Sitawubuka liswiba lalolo nalituba. Utawushisa kakhulu emafrijini kubanze impela etitofini. Lezinga lekubanza emadolobheni akithi lakhethekile imbabane nenhlangano nesipiki kutawuba makhatanyana ngoba kutawuqala ku1 kuye 18,867 kanti lamanzini akazadi ndawuhamba nyotibukela nini. Akasishayeke sitibeke lapha tindzaba talamuhla letelama leti ntathola sewubumbene umoya eZayoni.